Ova priča nije moja, nisam je ja proživeo. Ona pripada Nikoli iz Loznice, čovjeku koga možda nikada neću sresti, ali čiju bol sada nosim. Poslao mi ju jer više nije mogao da nosi njen teret sam. Teret koji ga je pritiskao, dan za danom, noć za noću. Više od decenije, jedna jedina noć ga proganja, ne pušta ga. Pretvarajući mu san u noćne more, u neprekidni film užasa koji se ponavlja iznova i iznova. Nada se i veruje da će deljenjem ove mračne tajne, konačno prekinuti kletvu koja ga drži zarobljenog u prošlosti. Oslobađanje kroz reči, nada u isceljenje. Datum, 15. jul 2013. Dan kada se sve promenilo, urezan je duboko u njegovo pamćenje, kao ožiljak koji nikada ne zaceljuje. Bila je to noć kada su on, mladi i neoprezni, i njegov najbolji prijatelj Marko, nerazdvojni drugovi u svim avanturama, prešli prag kome nikada nisu smeli da se približe. Granicu između poznatog i nepoznatog, sigurnosti i užasa. Nikolina ispovest je upozorenje, vrisak iz dubine duše, neka vrata je najbolje ostaviti zatvorena, zaključana i zaboravljena. Neke tajne je bolje ne otkriti. Za njega ovo nije priča o duhovima ili nadprirodnim pojavama. To je glavna trauma njegovog života, rana koja ne zarasta, i upozorenje svima koji bi mogli biti u iskušenju da se mešaju sa silama koje ne mogu da razumeju, i čije postojanje ne mogu ni da zamisle. Crna Bara, malo selo ušuškano u srcu Srbije, leži pored reke Drine. Reka vijuga kroz pejzaž, njena smaragdna voda odražava guste šume i brda koja je okružuju. To je mesto teško puno tajni, priča koje se prenose sa kolena na koleno i starih tradicija koje su duboko ukorenjene u svakodnevni život njegovih stanovnika. Svaki kamen, svaka kuća ima svoju priču, šapućući o prošlim vremenima i zaboravljenim običajima. Malo izvan sela, na skrovitom placu obraslom korovom i zaboravom, stajala je stara Markova porodična kuća, nekada ponosna građevina, sada prepuštena zubu vremena. Bila je to relikvija prošlih vremena, koju su meštani izbegavali u širokom luku, obavijena legendom i šapatima o neobjašnjivim događajima. Pričalo se da kuća ima svoju svest, da diše i posmatra. Markov deda ju je sagradio, davno pre, sa ljubavlju i nadom, kamen po kamen, ciglu po ciglu. Ali, Markov deda je bio čovjek čudnih interesovanja, povučen i zagonetan, za koga se pričalo da se bavi zabranjenim znanjima i mračnim veštinama. Njegova interesovanja su bila obavijena velom tajne, a šaputanja su se širila selom poput senki. Unutra vazduh je bio ustajao i težak, natopljen mirisom prašine, vlage i zaborava. Sobe su bile ispunjene propadajućim nameštajem prekrivenim paučinom, polomljenim ogledalima koja su odražavala izobličene slike, i neobjašnjivim osjećajem da ih neko posmatra, da su oči skrivene u senkama uvek uprte u vas. Kuća je bila izolovana od ostatka sveta, okružena tamnom, gustom šumom koja je šuštala tajnama i hladnom rekom koja je neprestano tekla, noseći sa sobom priče i šapate. Sve je bilo dizajnirano za privatnost i tajnost, kao da je kuća namerno sakrivena od pogleda, čuvajući svoje mračne tajne duboko unutar svojih zidova. Čak i kao dečaci, Nikola i Marko su osjećali njenu čudnu, neobjašnjivu energiju, pulsirajuću ispod površine, kao da kuća diše i živi. Uvek su izazivali jedan drugog da joj se približe, da pređu prag i istraže njene mračne tajne, ali nikada ne ulazeći, strah i predosjećaj su ih uvek zaustavljali. Sve do tog sudbonosnog leta, kada se sve promenilo. Kuća ih je čekala strpljivo kao pauk u svojoj mreži. I u svojoj mladalačkoj neznanju i naivnosti, obuzeti radoznalošću i željom za avanturom, odgovorili su na njen tihi, ali neodoljivi poziv. Marko je svog dedu video kao pionira, čovjeka koji je hrabro koračao stazama nepoznatog, a ne ludaka, kako su ga drugi vidjeli. Nije ga smatrao čovjekom koji je izgubio razum, već vizionarom koji je video dalje od vela stvarnosti. Nasleđe Svetova Praga postalo je njegov poziv, neodoljiva sila koja ga je vukla ka mračnim tajnama njegovog porekla. Za Marka to je bilo nasleđe tame koje je željno prihvatio, prilika da istraži granice stvarnosti i otkrije skrivene istine koje su ležale izvan ljudskog shvatanja. Scena je bila spremna za noć koja će sve promeniti, noć u kojoj će se granice između svetova zamagliti, a Marko suočiti sa nasleđem svog dede. Ljudi su govorili da je lud, da ga je opsela senka njegovog dede, ali možda je video nešto što mi nismo mogli. Možda je osjetio prisustvo nečega što je izmicalo našem razumevanju. Ovo mi deluje kao da je bilo suđeno meni, kao da sam ja taj koji treba da nastavi tamo gdje je on stao. Moj red da vidim šta je on video,
da proniknem u tajne koje su ga opsedale i da se suočim sa istinom koliko god ona bila mračna. O Markovom dedi se šaputalo u crnoj bari. Priče su kružile o njegovim čudnim eksperimentima i obsesiji sa onostranim. Osnivaču tajne okultne sekte Svetovi Praga, grupe posvećene istraživanju granica stvarnosti i komunikaciji sa drugim dimenzijama. Verovao je da je stvarnost samo jedna od mnogih, da postoje bezbrojni svetovi koji koegzistiraju sa našim, skriveni iza tankog vela percepcije, i da se pravim ritualima može prelaziti između njih, da se može manipulisati samom strukturom stvarnosti i otvoriti prolazi ka nepoznatim svetovima. Kuća je bila ispunjena zabranjenim tekstovima, drevnim rukopisima, koji su sadržali tajne zaboravljenih civilizacija i okultna znanja, i čudnim artefaktima, relikvijama iz dalekih zemalja i predmeta natopljenih neobjašnjivom energijom. Hram za njegova verovanja, mesto gdje je praktikovao svoje rituale i komunicirao sa silama izvan našeg sveta. U podrumu, Nikola i Marko su pronašli skriveni ispod slojeva prašine i zaborava, police sa kožnim knjigama, drevnim tomovima koji su obećavali moć i znanje izvan granica ljudskog shvatanja, dnevnicima eksperimenata, detaljnim zapisima o njegovim pokušajima da pređe u druge svetove i komunicira sa bićima izvan naše stvarnosti, i dijagramima rituala za slabljenje barijera između svetova, uputstvima za otvaranje prolazaka nepoznatim i opasnim dimenzijama. Marko je bio opsednut, Nikola neodlučan, ali Markova intenzivnost ga je povukla za sobom. Sakupili su materijale, pronašli prirodni kameni krug pored reke i nacrtali simbole kako je opisano. Vazduh je postao težak, žamor reke se pretvorio u zlokoban šapat i svet je izgledao kao da je zadržao dah. Poziv je uskoro trebao biti odgovoren. Šta ako stvarno radi? 15. jula 2013. godine, Nikola i Marko, ohrabreni mladošću, odlučili su da prenoće u staroj kući. Marko je pronašao ključ od podruma i od tajni svog dede. U podrumu su otkrili ritual prolaska, crnu knjigu koja je detaljno opisivala ceremoniju otvaranja prolaza na obali reke. Starac se osmehnuo i šapnuo, uskoro. Dok je Nikola klečao nad njim, vizija mu je preplavila starac sa belom bradom i očima čiste crnine. Dok je Marko pevao, noć je postala neprirodno hladna. Reči su zvučale pogrešno, iskrivljujući svet oko njih. Udaljeni psi su počeli da zavijaju, hor straha odjekivao je preko reke, vatra u krugu se uvijala, plamen joj je postajao zelen, zatim ljubičast. U njima Nikola je video lica i koščate udove kako se pružaju. Želeo je da pobegne, ali je bio ukočen od užasa. Odjednom, Marko se srušio, grčeći se, očiju prevrnutih unazad. Zarath, Moraj, monotono. Nije važno. Nedelju dana kasnije Marko je nestao bez traga. Pretraga nije pronašla ništa. 3 mjeseca kasnije njegovo telo je pronađeno u Drini, miljama nizvodno, bez raspadanja, organi su mu bili zaleđeni. Zvanični izveštaj je rekao da se utopio, ali istina je bila mnogo čudnija. Hladnoća koja je odnela Marka nije bila sa ovog sveta. Kada se Marko srušio, svet se vratio u normalu, ali tišina je bila teža nego pre. Marko se promenio, povučen, odsutan, očiju hladnih i tamnih. Odbijao je da priča o ritualu, kao da se to dogodilo nekom drugom. Markova smrt nije donela olakšanje, samo dublji užas. Očajan za odgovorima, Nikola se vratio u staru kuću. U podrumu, crna knjiga je ležala otvorena, ali sada je poruka bila ispisana pepelom. Hvala na pozivu, vratit ću se uskoro po ono što je moje. Reči su se urezale u Nikolin direktna poruka od entiteta kojeg su prizvali. Pobegao je, shvatajući da je ritual uspeo. Otvorili su vrata i nešto je prošlo kroz njih. Marko je bio danak za prelazak praga. Poruka u pepelu je bila obećanje, nije završeno. Tama je sada bila slobodna u svetu. Nasljeđe Svetova Praga je bilo živo. Godine koje su prošle samo su pojačale Nikolin strah. Kuća stoji napuštena, zemlja neprodajiva, meštani šapuću o hladnim maglama i neviđenim očima. Za Nikolu to nije legenda, to je ponavljajuća noćna mora. Svake noći sanja kameni krug, hladnu vatru, Marka kako peva i starca sa crnim očima. Starac nikada ne govori, ali njegov pogled je obećanje ponovnog susreta. Svake godišnjice noćne more se pojačavaju. Nikola vidi starca čak i u budnom stanju, odraz, pogled u gomili. Poruka u pepelu je bila jasna, vratit ću se uskoro po ono što je moje. Nikola se boji da je ono što je ostalo, sljedeći koji će biti uzet. Neka priča o Nikoli i Marku bude kraj tome. Ne tražite tamu jer tama uvek traži vas. Neka vrata su zaključana s razlogom.
Radi vaše duše, ostavite ih tako. Živim sa posljedicama svakog dana, proganjan obećanjem starca. Znatiželja trenutka može dovesti do doživotne patnje, prokletstva duše. Ne tražite spise svetova praga. Ne izgovarajte reči iz rituala prolaska. Oni su ključevi koji otvaraju vrata ka mestima iz kojih nikada ništa dobro nije došlo. Ne idite u crnu baru tražeći kuću pored reke. Ne tražite krug kamenja. Neka mesta je najbolje ostaviti na miru. Zemlja tamo je gladna. Ova priča je upozorenje.